So ayun guys, yaong kita ngunyan digdi sa barangay kang Santo Domingo, San Isidro. Iraon tabi digdi ang ang vlogger kang Rapo-Rapo. Ayan. Siya, yaon pa si Idol Habagat. Tapos si sa ini si ayan, Bicol Uragon Bicol. Si Bay TV, yaon man, si Kondoy. Hoto tabi si Kondoy. Kan! Mare, may iapot sana akong madali. Joe vlog man. Gari, yaon tabi digdi si sa ini Uragon Pam. May iapot tabi ako doon. Sa kuya tabi idol? Ano yung hapot mo sa kuya? Sabi bagada, ang mga taga Rapo-Rapo, Aswang? Bako! Di ka magtumod ka. darakula buda aralaba ang daradara. Iyo, tunay yan. Tunay. Iyo man agad. Gari video ana. Gari nadali ako duman ha. Idol si Idol. Hindi ko lang ng biyahero. Alright. Kaparot vlog. Ayan. Kaparot. Ini si Kaparot. Uragan mo yan. Ano yung baga? Ay, so kaitik. Tagariwara. Yaon. Si Say pa ini. Nagtuparan magkari kayo mga idol. Ayan, si Tim Pasaway Vlog. Tapos, Si Kuya Joe vlog. ayan, si Kuya Joe Vlog. Pading Islaw. Si Pading Islaw, Uragan may padiyong palang kita rigde. Ika Brad. Dragon Pam tabi. Si Uragon Pam. Si Say pa. Jobs vlog. Si Jobs Vlog. Si Pading Jobs pala ining Baramid ha. Bakuman. Balmaseda ini. Balmaseda pala ini. Picture po pero naka-live kita. Naka-live, pero pa picture. Ayan, maray. Picture na ko dyan mga idol oh. Thank you. Thank you very much. Si Say pa, suda eh. Ka-twins. Ayan. Sa kuya ano pa. Ka-twins mananggad. Yung magkapandok mananggad. Dahil maski dahil na dahil. Ano pa shoutout ng mga idol ya? Ano tabi so ano mo? Banjo Maranda po. Ayan. Guys, paki-suportahan man tabi. Arani na bagaan December dahil ko aram kung lawos. Banjo Miranda. Yan tabi dahil paglingaw bata gwapo. Banjo Yan, Miranda. iba talaga pag mga taga Rapo-Rapo. Yan, thank you.